Turi kou kwa Ilumina Jino atongoria na ateti guku bururi-ini mathingatitwo kunira tunua twa ithigi niguo kugeria kuhoreria urangiri wa kiuteti uria ukoretwo ugitherema kuringana na atongoria na etikia a dini ya Githiramu kaunti-ini ya Kirinyaga. He bata bururi ukorwo na thayu mbere na hindi ya ithurano. Maugite bururi munene gukira mundu kiumbe na koguo he bata kuhunjia cia thayu handu ha njikanirio ya miario. Wanasiasa vile naweza kuambia zaidi tufanye amani katika nchi yetu. Hakuna kitu kikubwa tunataka ila amani, kwa sababu tumeona zile nchi zingine na tumeona kwingine machafuko. Kwa hivyo sisi tunaomba kwa wanasiasa wetu amani, amani, amani. Na tunataka amani na tunataka siasa ya amani. Hiyo ndio tunataka. Sababu mbili zikiminyana nyasi ndio uumia na sisi Wanjiko ndio tutaumia. Samahani, tunaomba siasa ya amani. Gavana witu nieciragia andu ma Kirinyaga gutekumakania ni wa dini iriku kana umite family-ini iriku, na nikio ona Aithiramu mena handu thirikari-ini yake, na nikio tukire umuthi. Koguo turahoya andu othe nginya Kristiano, tondu ni tuwi a Kristiano onao ni mehingaga, tuthie na mbere kuhoera thirikari itu. Make sure kila boma ya Muislamu imepata idi yake, na tunamshukuru sana mimi kama chief officer wake wa gender nimemshukuru kwa sababu ya kuconsider Waislamu na kuwa thaa mugwanja na ndagika 16 twambe tuikirio hanini nigetha nguhe kahinda wewe na nyunguriko utonganie icinga ndikahorerwo ni turacokereria.